Church building ahung ki phudo apara lam kai khat la hi in church building project hi iti kumvela aniki pan hita gang pi yang church building construction hi sanga jako som ko linya assembly a kema he chairman san do wa ai son thong secretary san do wa sa jong ki pen hi so le sanga jako som ko le nya ki pen sanga jako som ko le khat ni ren aman ira ta na ba ban sai ni ka to ga hi ma chal thei te pu ama khelin ai pu yang sei akilangin ahin la yang sei yong kum phat hadawin hin ko pe kit ta in tu hin construction hi angipet tu kum san le get chan ge chun janwari ge chun kum son kum la thakat bel building chairman kapu hin la ipiham mi pi pata committee ho to cooperation ai chelu yam gol chumin akibol do si hakat complain am thein a khel na le tuin building construction do hi ai the na le alot nam the ta pui ti tunakin kasi